Imile ubukela emakhaya kuphina maphathele moja qala ungena le page le Digital Channel TV ngicela ukuthi like usubscribe bese uyashare iDigital Channel TV bihambele indawo yaseGoli eSoweto eJabavu lapho khona izinyanga abalaphi bendabuko bawaZulu Natal behlangene bezolalela inkulumo kamongameli uGeza Yihlekiso Jacob Zuma umongameli weqembu lezepolitiki ikhonto wesizwe phecelezi MK. Ukhona Yihlekiso Jacob Zuma lapho bethola khona inkulumo yakhe eyibhekise esizweni ebonga futhi enxusa abalaphi bendabuko ukuthi baqhubeke njalo balisekele iqembu futhi baqhubeke njalo balinike nenkuthalo ukuba liqhubeke njalo liphophele phambili ke abalaphi bendabuko bayithakasela kakhulu inkulumo kamongameli ukuba ubanxusile futhi wababona nabo ukuthi bayingxenye yeqembu ke nokuthi aqala ungena kuzo page ngikuqhubeke njalo usubscribe ulike bese uyashare sesibonane siyidlo kuDigital TV. Ya angibingelele kumuntu wonke ubukele lana igama lami uMzwanele Manyi MK party ubaba uthe ngibambe lapha eParliament njengo-chief whip wakhona kodwa la namhlanje ngize nje njengomuntu wonke nje ozwe isimemo sokuthi ubaba uzobe la ubaba bememezela ngokwakhe ukuthi uzobe la ngoba kuthiwa amakhosi ama-traditional leaders bonke afuna ukujoyina umkhonto so ngathi mina hawu into enkulu indaba enkulu kangaka isala kanjani emuva ngathi hayi nami angize la ngizoyibonela ngamametho so ngize la to support that motion yokuthi bantu bazoba amakhosi azojoyina umkhonto ngizoba ingxenye yaleyo celebration ke njengamanje kodwa ke thina njengomkhonto kuningi esibhizi ngakho nalapha eParliament yithi siyilwile indaba yeVET khumbula ukuthi MK yiyo yodwa political party ephumele estradini yayomemeza indaba yeVET ukuthi le VAT izobulala abantu le VAT asiyifuni manje iVET ihambile sibonga iMK sibonga na MK ukuthi iwehlisile amandla eANC ngabe iMK ayiyehlisanga iANC to 40% ngabe iANC yenze unothanda so siyabonga ke MK ukuthi yenza ukuthi iANC ingatholi lamandla okumosha so siyabonga iMK. Bokhokho esana seningizimu nenyakatho kodwa ngane Mpumalanga uzikwade lo ukhulumayo isibhakabhaka senyanga lethi ngimuluzane yavamise ukunguluza abaningi ngiyumthulu kwezizwe zezinyanga sikhona la eJabavu library lapho kuhlangana khona abelaphi bendabuko le-representative bahlanganela abelaphi bendabuko mangabe ungasuye mangabe ungumelaphi ungekho la hayi wena angikuboni kahle awuyona MK kodwa umelaphi ulindele ukuthi kena ubani ozokukhulula encindezelweni ye-economy because into esiyifunayo ngoba singabelaphi bendabuko ukukhululeka when it comes to economy emnothweni okay abantu ngasikhuluma isigesi bathi ngiyaphoqa bakhuluma isigesi khuluma isizulu-ke sikhaza kwethu sikhona la bafethu bonke abelaphi abafuna ukukhululeka remember guys ukuthi kena yonke indawo la Gauteng KZN everywhere kuney'tolo zama-Bangladesh and those Bangladesh they are selling i-products yase-South Africa yase-Afrika balapha abantu base-Afrika ngezinto zala so that thing is build their economy no it can't be lento kwakwengeyetu bafowethu ngiyabonga uzikwade bayethe ungonyama insizwa wasibisi lokhulumayo bogogo nabomkhulunyana mfusela makhehla tabula masa amakhehla amadala bogogo nomkhulu ukuthi makwande kuphuma kwande kuye phambili makhehla vusela umnono vusela umndiki vusela umndiki makhehla amakhosi amandala yethi akube kuhle ke makhosi amakhulu ezomsebenzi lapha amakhehla amadala sizobungaza amakhehla amadala bogogo omkhulu ubukhosi bendabuko ethi makwande amakhehla amadala konke okuzokhulunywa ngathi kungathola indima enhlizweni zethu kube khona ukwakhana nokuhle phezu kwesimo sabantu abadala ngithi kwande ke makhehla kube mhlophe kudede kumnyama kuvele ubukhanya yonke into ezokhulunywa ngathi ngathola isivande esihle enhlabathini kube khona iziqhamo ezinhle sithi ubunyanga buye phambili ubunyanga bendabuka buye phambili ngokwelapha ngokweqiniso makhosi bayede ula kuang khawdi swastana skhawle mtunisha se khawaste ba khokho ke mang khal futasa sabang ke majasa ritel ke mngamla tuna bamla tsabathu khombile kae banna nyolwan sowetu kaofela yona ka South Africa kaofela yona
le bone ntho a etsala o thwa le mo kilele ya kena le kena ka rantu ya phatswe mona phatswang teng le batlhokwa bona telekela tse kgolo tsa Tlokweng re Gauteng province mo ke leng teng re tlo memetsa re tsa kgweletso ya re le batlhokwa re fatsi lena la botatemolo MK party ke e khutlile e tlile o runegele marena o dingaka tsa setso ka re jwalo katamelang ka fela le etapele re kgone go bontsha gore ndimo wa runele ntate Jacob Zuma ke zehlege ke ena re ntsentse molemo wa go kopantsha marena dingaka tsa setso di-politician di kgone go hlompha borena lefatshe ke la marena mo sena morena teng kore puso ha e hona ke ona ke re ho lune ke a memeletsa magolo a mane a lefatshe ka re yo a utlwang ye thomo e a kene a matla ka ra mkhonto wa sizwe gobane mkhonto wa sizwe ke ona o tla re hlapolla o tlise mathibelo a rune kgone re bone ketapelo ya setšhaba gobane bana ka sheko ba ya shwa ba bolao ke tlala ka dimpeng kune mona mkhonto wa sizwe te ba re le teng mona re support-a mokgatlho gobane ona re lwanela le ka sheko tso re lwanela ke bo ke haholo Zuma Ngqamalala ke e le yena a kgonneng o naanela masole a ntse a hlekefetseha le ka sheko a tsa hlekefetseha mo re tswang teng kwa nkgolo a kgathetse o na le marena a beuweng mane a etsang ditebatebelo tsa bona a lebala gore setšhaba fatshe ga o le morena ka setšhaba setšhaba ke setšhaba ka morena Viva Mkhonto Viva umfundisi uSipho Mpungose sanibonani lapha kuNdlovu Udingida Film Production njengoba sengishilo ukuthi umfundisi uSipho Mpungose okhona la eWard 36 ezone 9 eSoweto namhlanje sila sizokuzomukelwa khona abelaphi bendabuko abathi hayi thina siyangena emkhontweni abathathile isinqumo ngokubona izinto ezenzakala ezweni bevalelwe ngaphandle bengenzi lutho bathi no bathatha isinqumo ukuthi bazongena emkhontweni nathi singabafundisi sithi sizoba supporta sizongena la nawe noma usekhaya iyodwa inhlangano manje kufanele ungene kuyo umkhonto wesizwe sondela kumkhonto wesizwe ngethi namhlanje sila eSoweto eCWJ opposite ne-library yase-CWJ opposite ne-tennis court ila sikhona esizothi nje welcome kubelaphi bendabuko welcome kubafundisi welcome kumabandla welcome kubantu ama-members azojoyina umkhonto asebonile ukuthi nawo umkhonto uzokhulula abantu viva mkhonto viva phambili ngomsholozi phambili ubaba uzobe khona ubaba umsholozi umazi izothi ngabo 1 nje sobe sesinayo ubaba umsholozi salute. Yeah, my name is Levani Sirenje, as known as Rasta the artist. I'm here at Jabavu. Ngizolanda umkhonto sisizwile sonke ukuthi ubaba uyabe elana uNqamalala ezohlangana lama traditional leaders njalo ezokwamukela abanye abajoyina iqembu. Kuhle ukubona abantu bejabulile kangaka, kuhle ukubona abantu bekhululekile ngenkokhelo abayilandelayo. Silokubona esikhathini abantu bengane abajabulanga behamba ngenxa yokuthi basuke bebiziwe lapha awubizwa siyaziyela thina. Songilana nje ukuthi ngizobe ngidweba ubaba ma ekhuluma. It's like it's a tribute ngoba ngiloku dweba njalo ma kungani kulomcimbi othile noma kushoniwe noma kuyi-memorial kodwa na-ke sinaye ubaba uNqamalala namhlanje uzofika emini then hayi ngizobe ngiloke ngiqhubeka ngalowo mdwebe ngizobe ngiwenza ngibonge ukuthi ngilami ngifinyelele ukufika kuleyo ndawo ngi-invayithiwe lami ngamagatsha ahlukeneyo omkhonto wesizwe ukuthi lami ngizobonisa ikhono lami lana elamaciko ngibonge ukuthi abantu bangiyemukela ngibonge njalo ukuthi vele ubaba uzowuthanda umdwebu. As an artist I would like to say Wazani boko khona bomkhulu igama yimi gogo Inosi ngibuya lana ePhimvini Zone 2 ngifikile lana kule ndawo sizokhulumela abalaphi bendabuko besicela ukuthi ngathi ningasivumela ukuthi sikhona ungena ezibhedlela masineyiguli ezisema ezibhedlela sikhona ukuthi singena sihambe siyoba lapho sicana iMK bese siyangenelela phezukwayo ukuthi wonke umuntu ogulayo sikhona ukuthi sibavisite ezibhedlela sibe namalungelo nokuyogubha imithi sikhona ukuthi siyahambe siyoboba Botswana Zimbabwe sine certificate zethu ukuthi sivumelekile ukuthi sithathe imithi ngokusemthethweni
sicela ukuthi nisamukeleni sonke. Siyacela abalaphi bendabuko emakhosini emandaweni emgunini ngisho wonke amathongo ngisho nababaprofiti sithi siyanicela ukuthi singene ezibhedlela sihambe sigubhe imithi yethu sisiza abantu bethu baphile nathi sibonakale njengobodokotela ngoba singabalaphi bendabuko. Hayi ukuthi kubhekwe ezesilungu kuphela nathi sicela ukuthi sivumeleke phakathi kwezibhedlela ukuthi sikhona ukusiza abantu bethu. Makhosi. Mandibulele mnumzana ngelithuba onipha lona ngelixesha limnandi kangaka silapha eSoweto ngenxa yoba umuntu omdala ethethile uNcamalala ukubana masize apha sizoseka abalaphi bendabuko ukhethelezi icomrade yethu esaqala nayo umkhonto ibahlanganisile abalaphi bendabuko. Nami ndiqondile ubana mandibe lapha kuba lo xa uthethe umuntu omdala kufanelekile ubana ngimlalele ngimmamele umuntu omdala. Ndingumnkosi ke uMandlenkosi Matutu mna uDalonga ngapha eMqanduli kwi-Tribal Authority yabaThembu Ohlanga. Singohlanga ke thina ke sikwindlu enkulu yabaThembu. Siyayazi ukubana ukhona unyana omdala kaThembu onguhlanga. Ngimele loo ndlu leyo ke ndiphinde ke ndibe lilungu lepalamente. Kodwa ndingo-honorable mna ndimele ubukhosi kuba ndingumntu wabantu. Andilithandi eli gama lisetyenziswayo lokuba honorable. Yeah, Commanders morning. Yeah, uyabona siyajabula kakhulu mina igama lami ngoZithi ngoba Mazibuko ngiyichairperson yaseMfulo ukusuka eMfulo ukwehla ubuyalela. Silana ubaba Zuma impela siyamthanda sicela futhi ukuthi uNkulunkulu asibekele yena because sibona sisephansi kwengcindezelo enkulu eyenzakalayo esiyibona yenzeka lana. And then because izinto eziningi ezenzakalayo abantu bakithi abekho happy basacindezelekile kakhulu. So uZuma uye ozokhulula lelizwe lizokhululeka ngoba umsholozi sithi Ncamalala siphilele, Ncamalala siphilele, Ncamalala siyabona izitha zihleli left and right and center kodwa sithi wena uyaziyo indlela esihambayo. Siyacela ukuthi konke usilungisele kona konke sihamba siyazi ukuthi manje siya enkululekweni la siya khona siya enkululekweni njoba ushilo wathi basirika namavoti wethu ngoba bengafuni ukuthi ungene eParliament because bafuna ukuthatha lelizwe balihambise njoba mayibuye le country yethu ibuye izela le country yethu iphume amabhunini ngoba manje ngiyayithatha nise Stellenbosch. Ubaba sasishilo ukuthi lo baba bangamvoteli abantu because ngoba abantu abayi one sided njengamanzi abafuna ukulalela bamvotela lo baba bathi lo baba unemali. Wenzani ngemali yakhe ngoba uthenga amavoti uthenga abantu abazothatha amavoti barika amavoti weMK. Kodwa sithi kulokhetho siyakulo sizolwina lokhetho noma kanjani sizolwina sithembe wena Ncamalala sithembe wena sithembe namakhosi akhona azawushaya namathambo.